Kulikawn zing inkhel, match of the century. An chan don me ka hei thir tu te match chawl me vin. Kan thir me ka an ni pani hi khel tur ten nia. Chuan experienced player Pu Singh. Oh, chuan Pu Paula. Amateur ani ti chuan in amaro chu advantage an nei ve kan ti Pu Paula hi fit zoka. Pu Singh hi khel experience an ya chu vaina chak zok tur riat lo. Hun rei tak incho tawn nia. Chuan tu ra hian kan zong do na ni. Oh. Yes. Oh. Ta hian pu thua ma. Referee tur oma khula ma khuanin Dr. Puya. Lines referee tur lein hamol mol boka. Referee. Oh. Athut na tang khan. Helai hi. Kelsa ka ngam lo ni. Kelsa ngam lo mo. Usinga ngam lo chu ba don khelo me lo se. Oh, khelo me. Kelsa match. No, you have already accepted. Ka choi to lo mi ki to lo mi ye. Single lo chu fair lo kan ti ka single hi. Oh, Kelsa match ti lo zok ka chuan an chau lo ani mai. Oh. Oh. Chau tak mo. Le. Boru kan siam mai ni kha pusingan. Kelsa match ni lo ti te kha chu psychological game. Chalu tu. Kelsa match la. Oh. Kelsa match. Siang e. Oh, tha tu na. Tha kan la lokang. Oh, 1 2 ti zong pon. Oh. Le kan. Oh. Chief Manager Puma Puyan, Pu Paula thala pui vele loka. Enge fui na hunung. Ipek don Pu Paula kha. Ametsa. Oh. Ka sok rep don. Yanin player tele and chief coach ten. Oh, than laki ta Puma tlan lo lang ve bok. Ale. Vaccine mai atangin. Adik le dik lo in hmanga. Adik athak dik zok in. Du in thang in du chuan in service thei ai du chuan sai tin thang thei a. Rồi. Adik tat service nghe sai thei thang thei service wa. Chuan sai tin du chuan in thang thei. Play. Right. 2-1. Right. Roll service. Three, 2. Right. Out. Salam po inkhelh thei lo hen. Thli thapa. Elam pang po warm up back. An khel ri lo ani. 3-all. Right. 4-3. Good bang thom pot sa 4-all. Out. Right. 5-4. Final ni. 6-4. Nom tak em. Adik tat mai. 7-4. Pui khawp mai. Right. 5-7 short service tat tun ka chu. 6-7. Fall. Pushing a foot fall. Boru ka sang khawp mai. 8-all.
Yes! Kelsa match, single, 9-8. Clean lows off. Yeah, line. 10-8. Football in puang lawa chala. Football kind of. Aboro sansi. Nine 10. Service outlet my side change ni daw ni tuna hian leven a. Maray zari na fui hun. So lampangason puti yaman alaw kuya pumapu yan khel ayon sa sila fa manager laylo ka puti yama. Game continue 11-9 side change. Oh, flat by 10-11 and 12-10. Football. Out. 11-12 Kelsa match. Out. 12 all. Out. 13-11. Katsu putiema coaching pek danang takin pupolan titlat may 13 all. Oho, thin love havan cha em. Hoya dik to khawp mai Pu Singh. 14-13. Line attack 15-13. Avana check em. La ngai naung lo kha chu. 14-15. Avatra em. Pu Singh chuan a ban chu ban man. Chak tur la chiang lo. Kelsa match 15 all. Adik tlat mai. Apoi mo laya pupolan mark lo help. Bara parva fa to mai. Heo. Zak lam zak to mai à. Ama han puyem. 17-15. Ava uyem. At saktura la chiang lo. 16-17. Avatra ka chu. La yan at lani. 18-16. Out. Ava boru ava hansang. An tu te pon muna man vat em pu so ku nga hovin he lam tlar po. Tu manang khel thei lo. Tu la hai. An tu pon tha nia. 19-16. Whoa! Puti ama coaching pek alang tran tlat mai. Lo na lama petiam tlat Pu Singh a check. Kelsa match 2016. Yes. Neta. Yes. Out. Avahan. 17-23. Potla thei Kelsa match. Oho. Wow! Woo!
tak lampang khai Pu Paula Kelsa met sak tatlat ngai awa han pui ve han pu nom bian em khai en tu te siat pui tu kan tam khop mai kan line judge pon good sui mai na na inkhelh zong solin kan ena